Good morning. Ngasigi video haipetang yengminarse ko. Aduga Diwali gi haidi preparation hai tare ko haidi hojik tagi hona ke sum tawba yage haibado adu su haipetang ai share torage. Ado aham bada niti ekoina yengbo doina haidi card ki message se. Dehong katang thok pirase ko. 1 2 3 ko. Tay ngai sloi thamjan bi ro ohum se khoi gi. Ohum se sida leire adagi khan bi ro ma ko hadi somna khan ga dabdo ama aduga hayeng sina kaino le no ekadashi le no ko aduna aina hai gi ba ngai do hayeng dagi tawbiyo ko hayeng fasting tawbo ko ba ma hayeng kaino dagi hayeng dagi hogadam ni ko aina nahan keno do aina ngarang budi chengdo khrabne do ngarang yeng hoda bangai hai tare ko ngarang gi video song tang yeng ke suyang bio ko nahan aina keno do tang kun ga ma thoi do aidi sagon se ne na leiru ba du gi ne ba ado sida leire ko khoi card ki message na sida hai pe yeng minar se ke message la ke hai ba do hamba number 1 khan ba mi nge ko number 1 se 9 of cups ane la ko 9 of cups se hadi sida si keno ni ko akoina manifestation gumba to aina mamang do sum hai na ko haidi manifest to nang manifest to ragadi phangsu bangane du ga haidi success to indicates to ko sai kan sida haidi nang phajana nena ta na si de one haidi mai maning da ke pot ka haidi cups ka mayam ga thammaga sida ma se phammaga gyan ta na leitra aduna haidi nang na kui na ngai rak pot gumba adagi aina na hangai tawge haina khallaga ngamda ba gumba adu do phangba hoina oibdo adu sisina hamba card ki leno ko ani shubagi sina 2 1 sanai ko hoji se khitang ko haidi thabak se tawsira khanjana bagi ama leraga di ko taw adu gi thabak to haidi ai do tawraga ngamdradi kan wa khanjel taina haidi kara khanba lerangani ba tawraga ngamdradi tawraga aingonda loss chatladi business se ntraga kamai tawni ai sidai ai wa do man bra kaina haidi mayam ma haidi questions mayam ma sada isada hangjabado aduduna sida haraga di haidi tawge haraga di tawbiyo sigi thabak se ko nangi comfort ke no dai thola aga tawbi ba hai tar comfort zone dagi ko aduga last ke sina 6 of cups se thaina gi maru kumba kai gumba thengna ba yai maru oiro aina hana khangna gi ba mi gumba thengna ba khotpa adu slaiye aduga gift kumba kai gumba hai tare ko nang yoina nangna pi ba aduga receive giving khara lay ko ngasi se ko haidi nangna pi ba natraga mi na pirak pa gumba adu sida leire ko gi card ki message sina do timing se ha petang e harage ko timing se ayu ki pung manga ga minute tara mari tagi na taruka minute ni phuma thoi phawa adu si di taruka minute ni phuma thoi haji taruka minute ni phutare tare aina video na mi se ko ado sidi ayu ki sidi na thokrani aduga makha taba mu harage ko makha taba se na pung 8 ga minute 13 mapan ga minute 13 de na pung ama ga minute yang khaima thoi pawam leire aduga nundin gi sina 3 ga minute tara mari dagi na nungda wairam gi pung 3 ga minute yang khaima thoi pawam leire aduga nungdang gi na tara ga minute yang khaima pan dagi na 12 makai pawama timing hai se kai gi no ahamba video yengba mi ngai oiraga dine timing se kino gi ni ko akhoi gi thabak ja thokpa matam jatra tawba hai tare ko yum dagi jatra tawba natraga akoina ai thaba ama chatke tawge calling makta tawge ka haraga su ko haidi mingonda call ama tawge ai yam important hoye sigi call sigi response se aigonda phajana lakwa pame job apply tawge ko mail thage phawda haidi sigi timing se yenga akoina sina ba yai ba mi ama da aina kaino ma haijaru matam hai tare ko timing aphaba se yenga ga haijo ba phone makta tawraga su chatpa khotpa khatang yi wana tabida ado hayeng ekadashi gi oigre ekadashi matang de share tawre ko lakadori base keno hajik se phajana yum ke kai yum sengdok ko to ko leina ko diwali numit ta khatang sengano ko adi diwali numit yam ka hena sengbi ko hana loina mak sengdok ko to biro hana loina mak haraga di ko balcony mode pa ma kachin ko ya mode pa do khatang yengbiyo haidi imung sida haidi phajana handaki lakadori ba pot sida hai tare ko haidi lakshmi changak na ba hai tare ko belief to aduduna haidi amora kai lebe yengbiyo mirang gumba thuraga di loi kanda biyo aduga haidi parda nungda ga loi sudok pi ba hai tare khoina cherau bu da tawba adumaina changmana na ko haji khitang watlingai da haise ko hayeng phawbagi manung sida tawbiyo ko hayeng phawai manung sida haidi ngasi di sagon sen oiramnina sagon sen di yamna ka haina phi shu bo ko podu nungai roi aduduna hayeng irai ko thangja ayuk se thangja ayuk sida loi lotion biraga
नुंगदा वैरमदगी को थांगजगी धनतेरस की पूजा तौबियो को मैम अदुगा धनतेरस की पोचे हयें हयें हायरागी कई लेगदबनो हाबदो अखोइना कई लेबे यागी कई लेरगना अखोइदा अमोइना दाव यागदगे अमोइना लंचंगकदगे हाबदो अदुगिदुना आई हयें हायरागे अदुगा ngसागी युमगी सिटपा सेंगबा लोइसनबा अदुदि हाइतारेको काबु काबु हौबदि दुम यारबनेको अदुदो हौबियो अदो मई थानबा खोटपसु को थांगजे नुमितगी हौबियो मई थानबा हाइते युमदा लाइटनिंग कई का तौगे खोटके काइन खलगदि को थांगजदगे दुम हट केनो तौबा लाइट कुंबगी अखोइ बल्ब मचा मचा गुंबा थानबा लेनको हाइदि अखोइ दिवाली की लाइट्स तो अदुना थांगजगी नुमितगी अदु थानबिरो थांगजदै थालगा चाकौबा फाउबा थानबियो सिगी पोचे सिगी केनो अखोइगी लाइट कुंबा कईगुंबसे नुमित तरुकनी से पूरा हाइदि युमदो ममहनदबा हाइतारे अखोइगी युमसे दिवाली खतंग नत्रगा नोमा वालिंगाइदे खतंग अदु थानबा नतबिदको थांगजे नुंदा वरमदगी थानबा होबिरोको थैंक यू।